Okay, selamat pagi kelas Okay, so topik hari ini gas law. Okay, so dalam gas law kita ada three law. Kita ada Boyle's law, Charles law, and Paget law. Okay, hukum Boyle's, hukum Charles, and hukum tekanan. Okay, so sekarang ni, apa beza setiap antara tiga hukum ni, tiga law ni? Okay, so kita tengok one by one. Okay, kita start dengan Boyle's law. Okay, awak nak ingat, senang nak ingat, ikut sequence. Boyle's, okay, B, Boyle's, okay, lepas tu Charles, okay, C, and then Paget. B, C, P. Okay, lepas ni cikgu akan tunjuk lagi cara mudah nak ingat. Okay, so sekarang ni kita belajar dulu. Apa itu Boyle's law? Okay, so Boyle's law, okay, state that for a fixed mass of gas, okay, untuk jisim gas yang tetap, okay, pressure of the gas is inversely proportional to its volume. Okay, pressure is inversely proportional. Inversely proportional. P, okay, graph P against V, okay, tengok graph P melawan V. Okay, pressure is inversely proportional. Berkadar songsang dengan volume. Okay, volume or isi padu. So inversely proportional when the temperature are keep constant. Okay, so sekarang ni, okay, untuk gas law ni kita ada three variable. Okay, three variable. Okay, awak ingat variable? Kita ada pressure, kita ada volume, kita ada temperature. Okay, pressure, volume and temperature. Okay, salah satu akan jadi MV, salah satu akan jadi RB, salah satu lagi akan jadi CV. MV tu manipulated, okay, manipulasi. RB tu responding, bergerak balas. CV tu yang exist. Okay, so responding kita akan plot dekat y-axis. Okay, so bila kita plot, okay, kita akan dapat graf ni inversely proportional. Inversely proportional. Okay, berkadar songsang. Okay, so grafnya biasanya kita akan dah buat macam ni, inversely proportional. Okay, tapi bila dalam soalan disuruh plot P against 1 over V. 1 over V. Okay, kita buat eksperimen P against V. Okay, P against V. Okay, tapi bila dia suruh plot P against 1 over V, okay, awak akan dapat graf directly proportional. Okay, dari proportional ataupun berkadar terus, berkadar langsung. Okay, so temperature keep constant. Dia akan tetap constant. Okay, okay, next. Cikgu pergi dekat Charles law. Okay, Charles law. Okay, Charles law, okay, state for a fixed mass of gas, okay, fixed mass, gas tu, jisim gas tu mesti tetap, okay, volume is directly proportional to the temperature. Okay, volume is directly proportional to the temperature. Okay, so bila volume is directly proportional to the temperature, okay, volume ni berkadar terus dengan suhu. Okay, so berkadar terus. Okay, directly proportional. Okay, so masa ni pressure keep constant. Pressure tu adalah tetap. Okay, so macam mana nanti kita nak ingat tiga-tiga ni, nanti awak confuse yang mana constant, yang mana MV, yang mana RV. Okay, cikgu akan tunjuk lepas ni. Okay, ni kita tahu dulu apa dia punya basic. Okay, okay, next. Okay, next, pressure law. Okay, so pressure law for a fixed mass of gas. Okay, fixed mass of gas. Okay, pressure is directly proportional to the temperature when the volume is constant. So dekat sini kita constantkan volume. Okay, so pressure
and temperature. Bila kita buat eksperimen, kita dapat resultnya pressure is directly proportional, berkadar langsung, berkadar terus, okay, dengan suhu, okay, dengan temperature. Okay, so sekarang ni, okay, kalau kita tengok formula, okay, awak tengok P, kita ada dua situation, before and after. Okay, sebelum dengan selepas. Ini pun sebelum dengan selepas, sama juga. Okay, kita ada P1, V1, P2, V2. Okay, sebab sekarang ni untuk Boyle's law, okay, pressure tu dia inversely proportional. Bila inversely proportional, formulanya akan jadi P1, V1 equal to P2, V2. Okay, awak mesti guna capital V jangan small v. Small v untuk hal laju atau velocity. Okay, small p untuk momentum. Okay, ini capital P. Capital P untuk pressure. Okay, so untuk Charles law, okay, volume directly proportional to temperature. Bila directly proportional, okay, kita akan dapat formulanya V over T. V1 over T1 equal to V2 over T2. Okay? Okay, next. Okay, kalau pressure law, okay, pressure law, kita akan dapat, kita tahu dia punya relationship is directly proportional. Okay, bila directly proportional, okay, P1 over T1 equal to P2 over T2. Okay? Okay, next. Okay. Okay, cikgu akan tunjuk awak macam mana ni. Okay.